jaga sakla jakmani o sakla jakmani ang miao bini message mankha bin voice message ka voice message manmani loglo gina belai ke kha khamka tan bu inke korsa sini hani bubagra bini tamo babdom tini bohai borok khoroksa tini jotto kishuna bo sacrifice khainai tini ti prasarap ni thinangni bagai sini je next generation thinangni bagai bo jobang khorchinai nei saka taibo dukho nangmani kai bo hanji sori hamya ni bising opan se bo nahake chai noro thisinai bo anti prasar na ang kaise mungse solution thaiklang nai nei samani akok khnawi belai khena kha khamka tini aburo sungmugui sing jara bini warriors rok to belai khe kha khamjakno gesung tini ang koinani musungo sing to khana gana tab joto social media joto no khana ba khana kana bini message ro tini botawni bagai o kokno sanani nangkha je hunger strike tongoni bisingti simino bo last sini ti prasar ni bagai coba khanya ni samani o kokno wansugni ne ke belai ke deeply wansugni ke o jara gobang ma question asai tamni bagai ke sengo jaga slai no khaje bo asuk sabe nungme dongon bising pano ti prasar ni bagai bo kun ekta khlaina musungo ti prasar ni bagai bo soi no bo khabai no bo fyokna musung suka kaise solution na musung suka ni tini nakha bo chai tongmani praman phunugai ang tini chai thikangke tai ulkulogo ani ti prasar jate chai ma ta dung ni wan sugino bo kokno kazana naikana ni ma wan sugo tini awuni bagai joto tini ti prahastini joto lo corona koinai haidi tini bubagra suno location ida khojaro abuni bagai sing joto YTA bungtung PW bungtung PIS bungtung sing to phainai no jara bono hamjak nai rok ba bono rukhar tongai rok to phainai no biaba jara tabuko nogo asubi tongnai uni boxibi khanai tongnai kaham hemia haino boxibi sanai rok na ang koinai musungo gor wahaino buni kokno simi comments simi ta khlai sidi karon o choba tini bubagre no choba obo bini saisini choba ya hichu obo sing joto ti prasar ni 12 lakh 13 lakh ti prasar ni permanent solution bobo choba khai to ho abuni bagi phaidi sing joto no kha baksa han baksa khainai sini bubagre no sing logir lainai sing tini ni simino cheng o jaga o chengi rikha ang nije o jagani ba je cheng hunger strike tongmani obni ganang mani bagi dabu khor jorabang oro je samung khai demo bo nai tonglai sini bal rok bai engkai sing tini simino motamoti sing preparation nai tonglai kha engkai ang koinai je prusin hunger strike chengiri jago apro hakli sarui sini bubagren ombuk tuya sing hawo khiklaya bubagren o je khaka mono sing kai maganang khibulai liya nai sing jottono sing bal bakha sing korang tisalai sinai sing naga thilai sinai naga jeba mungsang lai sinai tobo sini ti prasaro ni bagai sini bobishot ni bagai sini cherai rok ni bagai sini generation next generation ni bagai sing jeba mungsa khlaine sing o jaga ni yakalai sinai ni jottono phan baksa khaine thanya ni bagai ang koinai ar jara borok pisa manai tonai rok pisa kusogungkha buni phan bai kisa ang kumahayengka omtingka ni jara tini kok koto saitonai sini ti prasaro ni bisingo bo tongmi tongko ang norno koinai dakuk obo ka sudu bubakran chobaya obo sudu ti pramothani chobaya obo jara BJP klain ti prasar noni bo choba jara CPIM khai tongnai borni bo choba Congress khai tongnai borni bo choba o choba obo joto ti prasar ni choba se o choba no sudu bubakran ti chobaya amani gobang bor thata gari sai tongo gobang bor obono thokai ni sanai sai tongo biaba obo kono dino phone abo bubagra suno thokai ni bagai duya kono bo jaga sakung sakka hamne ni bagia
이 promotion 이 가함니 bagui abo 이 prasaran 이 가함니 bagui jitpai tongo abo bagui o chobana jottono जों फायनाय जतनो जों सक्सेस फायनाय जों इंडिया गवर्नमेंट फुरुक नायसि जों तिप्रासर जेफ्रो फानचांगो जिनि बुबाग्रा सुनो जेफ्रो बसकांगो तंगि लिद फायनाय जों तिप्रासर थैबो मानो जों जेबा मुसा खायबो मानो आबो प्रमाण जों जत पाल बाक्सके फुरुक लायनाय आबोनि बगे जत हस्टेल लोकरना आं बायथगो अकनो गजारिनाय आनि दिनै अनलाइन आं हरनो मोथाय जतनो हामबाय जतनो सारिकाहा बै तिप्रासा आइब्लक तंगि जतनो हामबाय क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।